Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Yuk teman-teman, kita berburu mainan lagi di kebun teman-teman. Kakak sudah bawa keranjang nih teman-teman. Let's go, kita berburu mainan teman-teman. Wah, apa ini? Wow, ada ondel-ondel ibu polisi nih teman-teman. Wow, di sana juga ada. Wow, ayo kita ambil dulu teman-teman. Kita ambil dulu ondel-ondel ibu polisinya. Kita masukin dulu ke keranjang. Kita ambil lagi ondel-ondel pak polisi teman-teman. Wow, ada di sini nih. Oke, kita sudah dapat 2 mainan. Kira-kira ada mainan apa lagi teman-teman? Let's go, kita cari. Wah, apa itu? Wow, ada lagi. Ada lagi nih teman-teman. Ada ondel-ondel. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi. Ada lagi nih teman-teman. Wow, kasihan sekali dia. Kita selamatin dulu. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wow, apa itu? Kakak mendapat mainan, banyak sekali nih mainannya teman-teman. Banyak sekali mainan. Mobil Tayo, wis. Keren sekali teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin dulu mainannya. Ada warna biru, ada warna kuning, wis. Keren. Ada warna merah, ada warna kuning lagi. Wow, banyak sekali nih teman-teman. Ada lagi nih, ada warna hijau dan warna biru. Wis, mantul. Kita kumpulin lagi teman-teman. Wow, nih warna hijau dan warna merah. Wow, banyak sekali nih mainannya teman-teman. Wow, kakak sudah dapat banyak teman-teman. Sampai nggak muat. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.